kubanganiritie utuku wa mundi. Antu mathatu kuragwa utuku iguru nyuma ya ndu ya kimiriga athiru rujine Egimbe Central. Kiama kithurano na mibaka ABC kwanira ntuku ya kithurano kinini kia gusiasa cia UDA na NOPEU ikirigagirwa kurura. Monto kubebwa embwa kirikanaga ni umwe wa maria makwira antu na kuthirwa makibunja nyumba chiene. Tukemberia uguoya nutambite athiru rujine na ni nyuma ya antu kuragwa kirindua gatagati ka ndurijo inocho chiri mubakani wa Egimbe Central na Egimbe North. Ndoa ino iria irambire mathani mathaa imwe cia utuku iraumanirie na murimi umwe wa Ntere cia Ntonkai Egimbe Central kurenga njara mwikari umwe wa Mpeketoni akiuga anarithite mugundani wawe. Ikarika riri riratumire antu mandugu cia muntu uyu wa kaunti ya Isiolo kubithukira ntura inu ya Ntonkai na kuraga antu mathatu utuku uyu. Na ni ikarikari tigite akari na uguoyo munene na nkinyagia gutuma ciana cia Ntonkai na Mpeketoni marimwo ni kuthii cukuru kirauko kia umuthi. Nicholas Chabari mwandiki wetu wa Nteto na achokerete kuma Ntere ina reporting kuruki. Na kumania no guaya bura anto baragire kumania na mbithukiro yotugo nara anto bathatu baroragirwe entora ya Ntonkai ende kirinde ikinenege akariba Ntonkai bojorete kambi ya polisi ya Ntonkai nonto bakumakira otoro obwao wa mwana kambi ya Mpeketoni na bobonthe bakimakagira otoro obwao tuko batithukite nonto ba muntu ratemerwe arithitie miunda ida bamutema njara bamuita nende na uratumira atemwe taronekana lakini baraithukira antu na boraga antu bathatu mukoro kwara umirira u mathaya tha kumiwagete akauria mira witha kuria mira na arethire antu bau kenine baro mwengana kenda bamurwami bagendro mumunta no kumiria ara ochumiria no belenge kona antu babatena waya iri ara ichumiria na ruroro kwaruka wisome na roira barengane no arukete na roira mutamira na kibanga mongo aritobo ibanire bemeshie ano kuona kuina anto kambini ana kambire uri na aranto ba yuri nopo bange beithakene nao twana ya toto atokorara kithakene re tutethire impio tutena cibitare ato masoga yo kena to etaywa mawa kana gukaso ukari uteno tethe kono mboga kinyithe cibitare karere kithakene Winda romba burutu olelwe nonto inya bato tore ya Kenya. Akumania na ekareka ari uri otugu atongeria bokaria kuma Ntere cha Egimbe North wamwe na Egimbe Central batongoretwe ne bandi sisi ibantere nu chechere ibakinyete Ntere inu adulali leo kesho tutakuwa na wao wote ndio wananchi wa pande hii na pande ya Mpeketoni waweze kuendelea na maisha yao bila kuwa threatened na anybody. Hiyo tunawaashua nyinyi wote. Hawana bahati, wote tutawapata na hawa ndio watatuongoza kupata yule. Kwa sababu tukipata yule itakuwa rahisi sasa. Yule alikata kijana yenu mkono na sisi tunataka mtupatie wale waliua watoto wetu. Patrols tutakuwa tukiweka kuanzia leo tukusaidiana na upande ya Egimbe North. So msiwe na wasiwasi, kuanzia leo tutaweka maofficers mpaka hii maneno itulie. Tuko hapa kushirikiana na nyinyi na kuwapatia security ya kutosha ili mkue na maendeleo na mafanikio kwa maisha yenu. Enone kambe ya Ntonkai Egimbe Central na ara anto bathatu batere otoro oboku mani na mbithukiro ya ntugo yegoro otugo na mwanka athaino anto bainge bathiurukite kambe no nonto bagocheria okaria abwao nonto bakumakira otoro bo na ara ntorani no amwe na ogwa tongeria abokaria bakuwatanira na anto bantere cha Egimbe North wamwe na Egimbe Central gutigira akari ibantere ino ibakuona okaria abakubagana kuma Ntonkai Peton class Chabari.
Tugitigana na inu Nteto ni shingini ati mandereba mabikibiki taunini ya Chuka ni matumite kamiti ya ukari na mabisha maborisi taunini inu nikenda kuthiria wamba wa bikibiki uongerekete muno nau. Uone nyuma ya matita kumakiri etidie mao makiuga wamba wa bikibiki ni uongerekete na kinyagia muma okwethiro makiuragwa ni amba o mama Samuel Geshimana gutubachio. Boda boda bamuchi wa Chuka ibegitwe bagikurukira kinyamara ya kuiwa bikibiki chiago na bamwe athithia babukuragwa bagitunywa bikibikinu. Nuntubura mianka ya agumbereni athithia baba baigagwa bakimeneria borichi bamuchi wa Chuka bakiuga ati utiribu baigitwe bakibatethia kiriko bagaigira ukaria kuma thainu mukathie mwito mwandikithia na nenkugogu maratathi mau maigagwa kwena muntu anagwa kwambatwa ni investigation au lagete muntu abikibiki muntu akaigwa thimu akathi kuthitanga kwa ndisi yaega kubinga kwa milango police station yekabingwa milango nikenda thimu thie gucerwa inde muntu akibikibirire aitwa antumetu guti muntu tuonete agitutethia na uchunguzi. Nuntu bwakwaga bakurutha kagita kangi ibaigitwe bagichwa utethio na njira ya kuririkira amba babu na kinya kagita kangi kurogithia amba babu amwe na ugu batagutetheka muntu rarorithirao atika umage maumago menda metenze muntu rarorithirao atika elimanire Lakiolo Muthiende athithia baba ibambiritie ngwataniro na borichi bagituo gia Chuka arakuri na wirigiro bwa kuthiria wamba bobo kuringana na Amos Mawira uranwe munini wa mukaririgiti wa gikundi kia athithia boda boda bagichigo bunge ya Chuka gamba ng'ombe ngwataniro eno igatethia anene gutigira ati iba kuruta wira yago batari na ugwaja twina wamba wa bikibiki na nituyetwo muno lakini tulonire njira yambiritie kuoneka na tuona nitugutethania muntu wa bikibiki na wewe na bikibiki na menyerere nuntu bikibiki ne ikuiwa na reti regolo muno tayari bamoba athuganirwa ba wamba bobo ibaikiritwe mpeni araba kwirigirwa kurugurwa nditango ruarua tukasema lazima jambo hili tuweze kulimaliza na tukashirikiana na machairman tuliweza kupata mkora moja ambaye anahusika na kuiba bikibiki hapa zikiwa zinapelekwa upande ule mwingine wa kaunti zingine. Kwa sasa tuko naye na tunaona ushirikiano namna hiyo utafanya Chuka yetu ama Tharaka Nithi County iwe na usalama mzuri. Ningecokeria thirikari yetu ngatho aswena twinayo Chuka town tukagwatanira ogu turagwatanire ni mwambo uyu na ogu tuthiete nikona tugatethania na tugatiga kuiwa bikibiki mawira na kuria mwingi batige kuragaga athuganirwa aba makarikata mama kenda batumikaga kumbura barabangi bagwatanagira nabo thikari ni cia tutethirie muthenya uyu ciambatire muntu wa mbere kwina untu twikarite twakira na tweciria te mwanka tungaragie muntu ambatwa kubibua ni wega ugu muntu uyu atabibirwe nuntu nacokire aumbura ungi na ungi na ungi iwirigirwa ati ngwataniro eno igachiara matunda kenda athithia baba boda boda barutaga wira yago na thiri nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge na nuchu ishite nyuma ya IBC kwanira kithurano kinini kia wandi eno kiria gikaruthika tariki 14 mweri wa 10 kema kia UDA na kia munini wa Rais William Ruto ikethirwa gikigeria kuona kethirwa nikigwete wega ntere inu cia Meru na kio kiama kia mubunge wa Yara wa Bori kiria kireketie gutumiria muruiri wa kio gikethirwa gichuira giti kiao kia mbere gitiki giatigirwe gitina muntu nyuma ya gikuke MC wa Kuyunis Karegi gukwa mweri muthiru kumani na murimo wa nyimba Murethi Gregory gataririe tayari rwangi rwa kurungamira ithurano na mianka nthiguru ni IBC irikitie gutumira ithurano binini bia wandi ya kiago birani tariki 14 mweri wa 10 ntangurutani ya kwambira kampeni ni ambiritie rirere kuonekana ikethirwa rintherano katikati ka biama na kuthimana kathari katikati ka atongire bane na Meru na Kenya yonthe kia mbere ni kiama kia nopeo kira mujimbo Yala mpuro wa bore ethiritwo akiringira ndebe na gitumiritie mwenda nchamba ari mururi gitena tigiti ya nopeo nkurukini andene ba kiama kia PNU na thingati banda mu ba CSP tamunya ura na rubaru alira ingwa PNU baraba ugete PNU eterongi kamuntu ende kagwata mbaru kiama kia nopeo batu turarikirie kugwatanira utongeria bwa kiama kia Party of National Unity PNU na utongeria bwa kiama kia National Ordinary People's Empowerment Union aka nopeo na biama bingi bira friendly like Jubilee then Meru
twauga tukwenda kurungika candidate umwe na candidate yo we have settled for Mwenda Nchamba ojo uri aja kire waziri munya na atongeria bo nteburi ngandi ngachiomia ngaria na ntobeto bakiagu utuko na muthenya na imbije bakathikira manifesto ekwa na ntobakia kiama kia PNU ja Meru Paul Karia uria ugite guti ngwataniro bari na kiama no kire kuna no mwanka PNU ikarungika muntu kuromba gite kiago. What we are doing is your select candidate. Kwa we are running. So PNU ikarungika muntu kiago. PNU ikarungika muntu kiago. Kwa at the correct time we are going to disclose who is running. Barathi ngero ironero ne kiama kia UNDA kiria kuringana na Elias Kiremi murungamiri wa mitaratara ya kiama giki Imwe Central augite kiri na thingati baingi baraba kwenda tigiti ya kiama giki akiuga ari na magiki nikyo kiama kiri na nkuru kiago twina aspirants 18 baraba rungi kiago na kuma kiri aspirants 18 13 bonthema barenda kurungamana kiama kia UDA na tabu kwira kwira kiama kia UDA ikyo kiago anto ibatige kwa erua registered voters bonde bakiago ni 11,000 na kire 11,000 UDA ni registered voters na arua ngiri nyanya by tariki 4 requirements iria cia kuthithia form application egweta nominations tafadhali chithithieni ni kenda tugeta for free and fair nominations biama binge bierigiri kurungika muntu ni kiama kia maendeleo chap kirore wari MC wa guntu guko mututiki uniskare gia rungami nakio gutina ukoja ba kiama kia Meru Harabi kege karungika muntu guntu guko sarese uduranira mwandiki wa kamiti ya UNDA ja Meru auga ntherano ya kiago ikethira ria kuthima na urito ba biama ja Meru no pewe kigeria kuigwatira gite kia mbere muci na ya UNDA kithima kethira ni egwatirite Meru ndene Meru county irite mass paper itwije kiama kiria kirindirungika muntu na ikethwa kina inya ikira turera go ikijite kia Meru na itwije gitirungika ine candidate na kiama gia PNU itwije thine ina kio kia rangos internal rangos batiomba kurungika muntu ndene kiago na kiama gia peu utino kia thithia siasa kaire utino kia rungika muntu kaire akitina experience so tutikuona kire tisho kire bautwe angu ashwe nama siasa ira itite kuringo kiago itonekana Meru kairi nandu ibai tayarishe kuona siasa na kampeni ira itite kwambiria kiago antu betu ibaringe siasa etena irumi mtula wapingana na maendeleo ya kiago jaleti Nchamba no peu nkiripotera Nteto Weru betamuri thikire Nteto ni ciingi kiama kia ODM kiugite no kwambike mwaka wa 2022 ukathwa ngwataniro ya ngwataniro cia ciama na akiaria mathikoni kaunti-ini ya Machakos mwandiki munene wa kiama kiu Edwin Sifuna ariuga mundu wa monde ni munini wa Rais William Ruto uria akuga na kubenia ayuthi na akenya na maurongo magukiria kiuchumi ariuga atena thina na achore mao mangi manasa mambiritie na gwakinya igitari uria kithurano magwatanire monde tabugo karikire mwaka wa 2022 nikenda mashinda William Ruto. Kwa sababu ya safari ya kisiasa ilivyo, si mara ya kwanza tumesikia viongozi hao wakitoa kauli kama hizi ambazo wanatoa. Utakumbuka kwamba mwaka wa 2013 pia tuliambiwa kwa lugha kama hii ambayo inatumiwa kwamba hawatofanya kazi na sisi tena. Ninaamini mimi kwamba njia zetu zitapatana hapa mbele kwa sababu sisi tunaamini kwamba tuna adui mmoja peke yake. Adui yule ambaye anakuja kuwahadaa vijana wetu kwa kuwapa fedha hapa chini badala ya kuinua maisha yao kupitia zile sera ambazo serikali inaweka. Kwa hivyo sina tashwishi lolote kwamba njia zetu zitakuja kupatana hapa mbele, na hata ukimsikiza Kalonzo mwenyewe alisema kwamba NASA deal, because that NASA deal was very oppressive on ODM. So we are very happy to renegotiate, because you cannot have 10 children and I have 2 children, but you want us to share the cow in the middle. Mimi ningeomba Kalonzo akae pale afanye kazi with like-minded personalities, tuunde serikali. Wakamba tumechoka kukaa nje ya serikali. Hii vita ya Wakamba saa yote ilianza wakati wa Ngei, Mulu Mutizia na akina Henry Muli. Ngei was the most powerful minister in Kenya. That he died a very poor person. Juu ya vita yake na Mulu Mutizia na wale wengine, hakuna Mkamba sasa kwa serikalini. Ngei yako kwa shimo kwa mchanga na kina Mulu Mutizia na Wakamba wanahangaika.
Saa ile tuna karibu tuingie kwa serikali, kuna jamaa mwingine pale. Tukithina mbere muthaka umwe kumanterecia rwiri rwa rera na guchua utethio na kuona kioto kiawe ni kiria akuga na guchumburwa ni MC wa Nteto Mutuma Kalembe. Muthaka uyu ariuga Kalembe uria ni wa muchi wao na muburite amuguraria na nkinyagia kumakia uturo wawe unturia kuga umaniti nawe kuthama kambi yawe ya gisiasa na kuthi kambeni ya muregani wawe bantoni bawe. MC uyu ariuga ati muthaka uyu ni kagutumirwa ni asiasa regani mawe kumubandira monto mama ira kirigia gataririe. Eriki Muthomi umwe wa mbeu mbithi kuma wandini ya rwiri rwa Ragisone Keburi na kurira kioto kiawe na thirikari gukari uturo bwawe buria kuwa buri ugwatine na bone kumane na kira muthaka uju akuwa nkwa wawe ura ni MC ya uturo bwawe nyuma ya kira muthaka uju akuwa ni akwambire kugwata mbaru musiasa ungi ugoro bareja gwakwa Kalembe areja gwakwa njagwetu no ntunde mwana mwaro ngina akweja nejera ntishia muno arandinga ukona ndingiritho na arambira uni no ambike ndene no ntuba kwithira ingo support mtunge na bati kwithira nkimweja kura tembere nkalija antu baome undigirwa buthuku muno no ntuba kweja kunditanja akanchitiria akambire nya akanthaikithia na akambitha ja mwenda mbijewe ndauga uni kambete chibitare nditugurikire betu inkwenda bamenya uni nkeja ururu muno ndauga mpandikithie na mboni antu betu ote mutongeria umwega no ntukethi mutongeria umwega ati ura mwana omwaro ngina andaigua mantu ja ndingithia nkorone muno thairia muyuthi mwenzetu akunyanyaswa twire ayuthire atutina akia kutha tutetaira into bietu jaroire rorera atere kwaria turi ayuthi batu twina kuibatu tukamenya tukaithurira na ibatu tukamenya mutongera twathura. Muthaka uyu urokuwa tayari na ringite report kire mabitha baukaria ariuga na ndi mwanya gutonyera na gukari uturo bwawe nkuramba thirikari Kenya ethikira muntu mwithe sana no ntunturumie twa unini rojo yaruire ko inkuramba thirikari etegera antu bara bochiteria antu konchiteria mbera nkaura ja mwenda mbijewe na unde muntu omwithe yang sana jawi makosa manene mono kumbera nkaura ja mwenda mbijewe kwa uoni nyankona atia Kalembe no ustakiwa na orwe kiuria kiu tukiaraniria na njira ya mwanya na MC Peter Mutuma Kalembe uria ni MC uro kuwetanirwo na ikarekariri na iteterete na kuga atiringithitie muthaka uyu kinya nini ndiga gutumirwa ni mwana siasa ungi nikenda kumuthukireria itwa na injandetete na inya no ngina no abatere kwa toka mwana una urirwe na inchi atete bi muthaka uyu nturo na ko wendo kala kuonanya na oringi aida kuruira nyanja na tutonginya gutongo nya karo so inyoka kwa atari nto ngine kama tera ngota kemo kaye yeto nto ngine ke reportera Weru TV kuma farm rwiri rwa Ragisone Keburi mbita mawira ke rigia inya star 812 star 969 hash kugwata kadil jasikiza tuni yeku. Mambo najua niko na kaloni kako nakumbuka tu nimeona tu simu yako nikajua ni kaloni lakini kuna kadili nakafanya hii wiki tu hata nitakupigia simu nikiwa katikati ya deal. Unajua siwe peke yako na didai loan, kuna banks na nidai loan. Hata saa hii tunaongea hivi tu saa hii wamenitumia message na wewe pia ukanipigia kubwa na utapata pesa mpaka unipee change hii wiki tu. Nakulipa tu hii wiki tu bro. Chill tu. Inya star 812 star 969 hash kugwata kadil jasikiza tuni yeku. Ongera nko rumuri rwimbaimbe Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru umamundune eja werune Ontana rojiro tulivu rwarumite na kuthondekerwo rierene irima bia Mount Kenya county ya Meru ni rojiro rutheru na ruthondeki no taaramu bwa iguru bwa kinandi ruri na mandini ya guchanchamura mwiri na chama ya gukuboreri na guchuki otombo ni ontu bo taaramu bwa kinandi ukinyaniria ukamati na waraniria rojiro tulivu ni rukugwatika na county na 16 Kenya nandi nkuruki tulivu drinking water ni rukugwatika na mithemba ya mainstream na executive water igwatire shuba ya rojiro tulivu ndukene yonde akue na agwe tulivu drinking water refresh your body mind and soul.
Gatuthi na mbere nontu wabatu wa gwicwira gia kuria magita na magita thoko tutu nini tunini tumagira mataunini o ni untu wa kumawithire na nyumani thoko ino ni nene baga taunini ya mutindo kuri na thoko miena ya barabara na ni omuntu akienda kwinukagia mutu mushikwawe nindiunganite na thoko tutu na kuringana na utuiria wakwa nitaka thirikari etikiritie thoko tutu na ona ni marengaga ugoti na une kwithirwa ati thoko iri mubangoni wa wakio matauni na iri gwatini wo kumumurwa indi yonde ikini gicunci kia muthia kia rugono rwa mwanya tuthoko twa baita chietu iria nene na irio tega planine ukachiona ni thoko mugutano watega nyake plan master plan ya municipality yu ni andikie thoko ugeta thoko ega kolomone kinyayo ni thoko ile ki master plan ni nkinyete obicini ya murungamiri wa municipal Meru Mbabu Muguna uria ukuga u iguru ria biashara ino mtu gushwa mugate mutindwa ituga mtu nashwe mugate na ara gwitikiritwe tutitikananya na mtu kwijambirio otandika into bia ware akenda kwa within municipality irio thoko chumaira na chikethwa chi temporary. For example, nere thoko bare are nontu itwa bathamirie tugia ka thoko ere anene imenje thoko ere itite kujura ne kujura in 3 months bonde bagacho ka thoko nendene na uburibo biashara mani methagirwa mebangite wega na makionanagia mena ruyuru wao obantuni baba itwa register na groups ira cia bangirwe ni municipal board turero tuithie ikundi ya CBO kenda tumbo tetheka kiri mantune ya thirikari na itwa banganirie twathithia ikundi twethera twina chairman secretary na treasurer na twethera twina committee na members betu by compiled bonde kuma gate ya Otonya stage na wita makandara mwanka nyuma stage sorry nyuma stage to remember almost 500 na ituina mipango mingi kinya ya kuongera tumba kwitha tune kundi kinene nikenda tumba fulfill our objective ino ntune wira otuire kumatoria na mebuko yao itikunyara imponete otethio muno kumara ndambiririe ngugi impombete kuthomithia na bakwa na impombete kuongera biashara na ithithetie mantu maingi ki family yakwa kiuria gikinene na uguoya umunene uri ntuku iria thoko ikerikana ni iria iri mathabuni akigutikirika emakathiku kana iwanja ino ituike ni gutumika untuni ungi a lot of business na ibaita biashara na bakona mugate makandara nyayo ni za temporary markets ni kuga dia on the service lane kana ka barabara kau na bario ende tuberete ibendi bati kuingira ngari kana ura kumba guka mwanki ngare mwanki kombo kuruka utongerie bantu bara ibaije boya kama no bati buikuinga njira ngari buikweja na igakurukana na ndika bari rutere rwanjira ire service lane na ikiri kaburon ni ontu bwangari ire gukurukiro na bonda kana pikipiki ko wete ikiri kaburo kenda ntu benderio daino muno nontu wa kuma kwa maisha nyuma ya corona ne magutikirwa antu abatha mangwarira kwina haja endi dauga da ichi buru and I want to emphasize kutemto ina dina na mtu agishwaga mugate jwawe kabisa and those are areas that area chietekiritwe for now ero yuru waore rwekiria atia Christine Wanjeru tuthoko twa baita Nteto ni chia Weru.
Muntu muna uragitwe na kubebwa ni mwingi taunini ya Embu akirikanaga ni umwe ya gikundi kia antu mare makuthie na mitaa makiunaga na kuiya nyumba chini akarimama mariuga muntu uyu marai na mangi mairi mare mabonokene na guturuka. Munene wa polisi taunini bamwe na uguna ugitna uritie akari ni matie kuyukagia watho njarani ciao indi makabiraga muthuganirwo kambeni ya polisi ni kenda arugurirwa thitango koti. Rita Mwanike Muchiri na gutariria. County Commissioner wa County ya Embu niwe Galgalo Hidi ni uraruta mavitia mvonge cia magoti ni undu wa kuruta ciovo cia nthi muno kuri andu aciiko ngurani cia wikinai. Arauga ati kengi andu a wii movagwa mithenya minini muno magacoka mauma njera magacokerera maundu maria macuku marekaga. Ino ni vuva ya mundu umwe kuvivua ni mwingi muthenya wa umuthi kiroko mwena wa Dallas town ya Embu, vuva ya gwikwiro ati araite nyombari cia andu kiumbe. Kuna polisi wakishika lazima wapeleke kotini, na tukishafikisha kotini ile uamuzi wa majaji, sisi hatuna uwezo wa kuwashauri wafanye vile, lazima wafuate sheria. Pia kuna wengine wanapeana sentence ambazo ni mzuri, kuna wengine kidogo. Sasa wananchi mara nyingine katikati wana feel kuwa hawaja fanyiwa vile wanavyotaka. Galgalo ni urathi na mbere kuvoya ekari a kaunti ya Embu gwitikira gwitaga borithi riria kwaumira thagathaga ta ino niguo kuvonokia mioyo ya andu. Ni urathi na mbere kuvesana mukana ati aria makethirwa magiosa watho njerari ciao ati magocerwo makinya maviu ma kiwatho. Kwa wakipata watu kama hawa, tafadhali wasiwe na haraka ya kuwachoma. Wangesubiri polisi waje wawashike. Kama leo walikuwa wale watu wameenda kuiba ni 3. Na kati ya wale moja peke yake ndiye amepatikana. Sasa je, wale wengine ambao wametoroka? So ingekuwa ni vizuri polisi wawashike, halafu wafanye zile tunaita interrogation vizuri, ili tuweze kuwapata hawa 3 na wengine wao ambao wako kingine. Ni urarikiria kuria atongoria a makanitha na athuri a matura gutigira ati ni mosakanya ga gutara na gutetheria aria maronekana mari na mitangiko ya meciria na aria kengi mararikiriria kwiruta mioyo yao. Ino ni vuva ya ukurwa gukiongerereka kwa andu aria mareyuraga thiini wa miena ngurani ya kaunti ya Embu. So ni kweli, na kama nilivyosema, hii ni kazi ya kila mtu tuhakikishe maadili yetu tumeyarudia vile tulivyokuwa wazee wetu wanafanya, kuongea na vijana ili wasiwe na haja ya kujiua. But inahitaji kazi kubwa hii kwa sababu si kitu ya mtu mmoja. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Teto ni shienge ikundi cia antu akantere cia bori ni ciumirite kumenereria asiasa maria makuga ni magutambira umena na guchochera antu. Ikundi ino cia kumaruiri rwarera irwa kuri na asiasa mambirite gutumira mbeu mbethu uthuku. Antu akama makagitanio kau ni maurite ya youth ntere inu mategetikire gutumirwa uthuku ni asiasa kurua ndu aciao nuntu kinyagia matimona nyuma ya ithurano. Mawira kirigia ena Nteto eno. Biu ni kundi mwanya bya mwiriga wa mwena ekuru wandi na rire rwa ragisone kebori akiona ne kuirwa kwa nyuma ya kuriongerwa ni MC wa wandi uyo Peter Mutuma Kalembe na kubokire na njira mwanya na ara atongera ba ikundi biu ba menerete bamwe bana siasa wandi ne u barabambirite gutambi siasa serumena ba kiurendu kimbithe gusebanirira na siasa muthemba jaju nikenda kurigiria wagagia mwanya bora bukuja ero kagitana kare siasa ithengerete twauga na yuthi nayo mo yuthi ego tugetikirie ni kunenkerwa mbesa turumana twanenkerwa mbesa tukiriki twitana twitete no ntombi mweshimiwa reja torithie oja torithie tugatigwa na mweshimiwa korokenete na gatete atia endete mweshimiwa ni unge no nturuba kuthithia na ndi mbesa ciejari bure ni bukiriki bukalwa kana teu no ntone akia tukuria tukiriki na twathiria tume twite na ati gwake aragia gwe ngorese kuurithia no ntona torithia tukahurithio muno tukalwa ndinge mwana wakwa ndinge no kurubu na nturia na ntigukira aibo ende muthiene aibo ikio atongerio ibo umire bonde mama tote arega ende siasa nkauga ngeri vondo ugire siasa igaje thwa kiuthikira kia kai maune maranga giko gitojo twambiria kaire marago
siasa itekariou sasa siasa ciena mwerekeo atu antu baba bakweja kuganga siasa ngacia kuganga beta ira bakathithia nyombe thirote akite ogaka tisia tugetera kugita atia batu tutekuga tuite muntu ate tuchokionge utonge tochokia nkuruki kundi bibi ni bisokete ngatho ke thirikari ya kaunti ya Meru kurukira MC wao ni kubarita kinyamari oneke barabara nteriu ba kiromba MC Karembe na ndikuja na mpwi na konore mwara mjoge kiro barabara ni kenda barabara iji itegeje kuthuka kairi barabara iji tusaretie muno nontu mbele iturare magwa tutambaga gwita nendo na kinyana beto bagura bunda ibaraga gwitira ukona ngari ni tonyire ithakene ngari ikarunga manaria kandengeja bikibiki ikuruka nindi tukona kinya burana beto pena motivation ya kugura bunda no tunjira ni ibugi tutwere gitara abamure gitara bange nte bagweta bonde tutona njira cienji lakini mweshimiwa na ciometie kinya thera gwetu gutekeri moramu kontu kura kwinge na kirite moramu injira ikomba gwitirika na turite aturaroje na aturere mapema Mgoge cia wate kuthithia thai no tukura isikueretie kambiririe kuthithia mapema Karembe kwa makinya barabo muthura ri takabo muthurira no ibwe kwa tithithitie iroritho tema bariuga utengoge atithithitie ontonjera ite akurukaira na ru akaithongi kaikogita atikarakire ihanga kena ngari kari na nente kumenya ngabenda athurwa eta akimaramari tutiramba gwita inyotuko kurare amathaka njira iji mbuga tutona nyandoza ibangana bona ndoza bwe kanyuma tumerete yendete kuthura mweshimiwa nontu atega kajira kaga kwina mira wetu au wetuka tutegeta farm kwe karote na kiro kwenda kungwira mweshimiwa itete ingwe mana na ingwe eweretia antu baba inge nke reportera Weru TV kuma farm rwide twara gisone keburi mbitama wera kerigia na umucio umwe nturani ya mucio maya egembe no ruga utumbite gucokia ciana cia cukuru na ni nyuma ya cio kurugurua makiuga ni muntu umwe ntere ino umarigiritie guketha miraya ona kuringana na mukuru mwene muci uyu ni ati muntu uyu naremerete mirani yawe akiugaga na komborete yo na kuringana na mwene mugunda ni ati guti muntu akomborithite kiraki yawe Nicholas Chabari hatariri nkuruki Form 2 ana bagwa woni bate chukuru nini ba inde kwa kina bathome uika bande ki ana bagathoma buruke thekandi mulebi kana ke thekandi muntu ondo nimbati kuthe kwa ni thirikari ya Kenya ana bako bakathoma ni maruru maramukuru ojo kumenyekana ta Anthioki kuma Antora aya amucio maiga ari na mono onto bakwithirwa ana bake monkathaino bati kuthoma kinya gwethirwa ibabatiri kwithirwa abare chukuru na thina ayongo kuringana noe ni muntu gonge akuga no amuci egwao aregerete mundani wake agitwija amira onto buragwa yakuga na ingatitwe kinya mundani woni kampingi mucio kwa ni mwalimu wetu Karanja na mpingite mucio kwa mana twana ndara kithagene na bu ari mbira woni anchuria kinya kampeni abatula jabange woni ntamukomborithia ni neye na kina usunda kidogo purabu tumite akombora kila kwa ata akombora ka aripo aba mwanake aba mukuru ura akuona nkiutha akaita kendinga nke na mamundo kwa kaikwo veri Karanja we ginya nde rio muria ni mbie tomike wenga mse mdene agale ambira winte kutumbeka ngwira winda sia nke ngamudule ginya marua mbera agale ombera wiro ndo na muntu ko mena iyo winde wakambe yege thirikari tutethie yere ere thirikari ka gethe bie ketha ka ari muse ari twera ndore age thirikari mwati kuria choka mundani wona banjiri ochitumira nikenda bona bici na bachoka achukuru ndategemea baba atumira andira school fee alafu ende mtare ukaranja re ukumakwa kwanjiri kutuya baba no kwa tukambi kura no we ngwa au eta no ntoba kugaran muto no eta na ndan drop ndienda na ginya beto bathome ginya getho winda tere ontopo kalanjo kunyanyasa mzee kilane uini ana betu bathome ari ba betu bathome kana kamuka ngaosi tunene kange karathoma mawa ngaosi mukaine ndini utika ikithakene uni ni ngwikajira ki Kenya ni ndomere ana babu ako bathome no bonga no amwe na oguno emwe kuru ugwa mtojo akuthitangwa akuringana anoe aliuga ate Nthioki na komborithanetie emira na tibatiri kwithirwa kiuga na gutunywa amunda
na komborethi komborethi na komborethi na twenka wira muthia ndaibirwe mwara itete form 1 ndaibirwe nenganirwa ngiri 21 na endwa ndinwa nenganira 21 alafu mwekororo bati ayo weta na mbesa eta bwithie shopping atwika mbesa kuri akwa Kuma Muchio Maiga Egembe North Betan Class Chabare. Tukithina mbere antu maria maturaga na mwathe kaunti ya Meru mena njira imbuthu ya kwaririria matisa mao na ni nyuma ya gwikirwa mutaratara wa kureta bamwe anene mao na nkinyagia kaunti na makaunti na nkinyagia atiteri mao. Mutaratara uyu ukambiriria wandini mwanka obishini nene kaunti na antu maria makethirwa na wendi wa kumatetheria riu makethirwa na njira imbuthu ya kurutha Murethi Gregory gataririe. Bondi ya kurungamira antu ba mawathe ja kaunti ya Meru amwe na ikundi mwanya abira moroto ne kureithira mabatu ja pinda biridia ja Meru ne baritete mutaratara ja kuritira ngugi antu ba mawathe gutigira bari na njira entamburuku kinyakiriro kiao kugwata antu meri na kuthe ukinyaniria gatete ka antu baba na atongeria ito itangwe na partners baba inge muno ito itangwe na site ito itangwe na World Light of the World ito itangwe na Walkabouts Foundation ito itangwe na National Council for Persons with Disability ni groups chionde ira siena programs shira chiantuba na mawathe na kenda tutumba kuduplicate programs and projects na tuteka duplicate kana na to reduce wastage ya mbesha resources ito itangwe nabo to well coordinated. We have also trained them on where to find government funds and services that target PWDs, and now they are fully aware and they are accessing those funds such as bursaries for their children. They are accessing the affirmative funds and they are also accessing the grants from the National Council. We are working very closely with the government of Meru. Kiri antu baba mawathe batarira gikino gikitwira kiri romba riao kumenya ntwara muntu omba gwitethirwa na obatu bumwe kana bungi na kwana lento minne komba kuma kiri anene no kubakinyira na mpwe na wa ukue rato are tio tore thai atu ile tumeenda ba to stevedia sana kinya kovwedia structure ya borato bati kuritangwesi eto na to gwatanirete na thirikari ya county na to gwatanirete na tongoria bara baiku ulinde member wa board ngwe yetu ikethira ye raisi sana twethira batu twene information kwina manthe kiri members betu iraisi information yumete kebo ekeite kebatwe iraisi so batu kebatwe structure u iko kento kira kia maana kabisa tuomba ku appreciate na towa kinya ku network kura tukomba ku network leaders ba kuma sub county na mwanka ingi iraisi sana kebatwe ba ututhiria network kiri kundi na bondi rete taira antu baba mawathe baugaije ni onjere ya gutethera kuritango gije imwe ya gukiria pinda bindi bakiuga Meru na ambition njega ya gututira antu barabara na mawathe project iri within Meru na Machakos na itukukena monoja Meru county uria baukenera bangire bakaya kuthitha benchmarking ku Meru kiripotera Nteto cia Weru Murethi ya kamiti ya au kamati ya bunge nene kuraitha nkinya barabara enu iria makuga ni karite muno itigwakwa akarimama mariuga barabara enu nithiritwe na nkuruki ya kandarathi mana na ni kilomita 4 aki cia kitukuma yambiririwe iria riu makuria niraithirwe Martin Mugambi gataririe nkuruki barabara ya keria magutuni kuthika thwana ni imwe ya barabara ira ciatuikire kironda kia muteneka kiria kariba kaunti ya Tharaka Nithi hamwe na gutuika barabara eno echenjaniritwe ya kandarachi banende kenda kumikira rami ao kulingana na bora ukari kalima ako gikauma ugakamaganjo witia magutuni ni na ndari utiona utomba gwitia nao ugaitia nao ukitura kwa gutulwa witetie kalima gakamaganjo kulingana na bora kalima igake onote kuona no kanya no kaliko kakomba gwitio litio mwinyeria kabisa ugitia na alama gutuni ukedio ukaigwa utiona ndawarua ugitura kwa gutulwa na itukoromba barabara enu iendereithwe at least tuthondekerwe irie no na ubwo eguru kwambe kurugame
no twende na ngari na kwa thondeka no bweguru gutie ngari gukuruka cienda metithiete kathona county kuota uthuka kwa barabara enu ende ikwiguikanite muno na kariba ntura cieruri na kamaganjo ndeni ya gicigo mbunge kia Mara araba uritie mubunge wa Mwekuru kaunti enu na nkinya kamiti ya waki wa barabara na nkinya thikire mbunge ya nthiguru ya Kenya kuthingateria waki wa barabara enu tabura bakuthingateria barabara ire inge ndeni ya kaunti enu keria barabara keria magutuni kathwana itothingaterwe tabora arathira kuthingatia ya kale na marimanti na gatonga miato atotiganeria oneno yetu nabati kumithingateria akamenya ri nundu yatuikite kamberia gaititetie kira giatemire tamberia gaititetie ni kebi na au yatigiro ni gitumi kebi na ni ate babangite gututhitheria twi antu bagaiti kumerori kamaganjo mwanka aria igakiramba bakiaraniria na ndiki ba Nteto baugite kumaitha kwa barabara enu gutiko bareka bathi cibitari magutuni riri mairi nkutho na ibwega bakiritwo wega cibitari no akanini mbari cieruri bagakathijaga barabara enu igikaujura na ciarita baba maitu baba barito ugatuika batiomba kwirwo cibitari magutuni na nio cibitari yetu iranene iruri gutie cibitari ende cibitari riri ogwi magutuni iri na iguntu kuraya muno thirikari ya county ne paete gutulurira ka cibitari ya Weruri tuonage no turawa tugakunda gau ona kana gaturwo ni kiongo tugakaira au gakakundwa ndawa iromba reto twiromba atiri ona kethe mbeca ite kuonekana jia kwamberia cibitari ni bagerie buru kendia ni omweri mobile clinic uto cionage Weruri nondo nati twiba county imo na bau bangi baigiragiro kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi. Nteto ni ciengi aciari Tharaka ni mauritwe ni matigie kubithaga ciana ciao nyomba iria iciaritwe na mawathe akiaria bica umwe wa antu mawathe ntere inu augite nikio tokia mwana wonde gutungatirwa wega na kugwata kithomo na kogu nkinyagia ni giutatina watho kubithania ciana inu ariuga ciana ino ibatire gwikirwa weruni ni kenda nkinyagia igwata utethio Polo Kabithi katubicio na baraba na mawathe twagiri tukubathukia bari ana gwatabara bangi baratuga pengine batie na kasoro ya mwiri hapa na pale imutongore wa mathomo kirirongirwa ana barabari magwathe ndeni ya Tharaka South Bwana Benandi Kirambia arugite ana baba batiri kuthuciri watabara bangi kwirwa cukuru kuri bwa mbere bora babatiri kuruthirwa na nkira ciari baraba na ana bamuthemba uyu ibagirite kubaira cukuru tendo guya in term 1 2021 na mwana wonde egwe na mawathe kana tie na mawathe na giritwe ikweni rondene ya school kendomba kuthoma na tukageria wasesiana babu na tukaba praise cukuru ira bagiritu kuthomera Kirambia kiuga titakagitaga tenerera ana baba batari na cukuru thaino cukuru iri kira bantu ira ana bamuthemba uyu ubomba kuthomera kwina gintu tuwita stage based curriculum inu na ana baraba na mawathe na baraba tomba gukupu na curriculum irenge igwitwa age based nonto age based curriculum na ana baratu ga bende na regular schools na babu bethiani na mianka tende mwanka wa mianka ena akathi PP1 mianka 5 PP2 grade 1 ukagwe na 6 years lakini baba na mawathe turuga bo kinyoko mwana na 10 years no thungire class ni special na kanjire kuthoma lakini akaya kurutha bwega no atuike promoted akathikinyanda ene ya inu wetwa age based imathomo marakirambi ugite mwana uyu no igwatire na makegwa mari makiguni kiri muturira gwake na ndena vocational training tenders no ba trainer wa skills yende cha komba kurutha practically na bora muntu omba kuthia kanjire kinya ka business gake akamenya kinya waka gutuma kinya waka rangi gutumira tu na kurutha tumaundu tungi turia tumba kumuretera mbeca na agetethia ndena maica make kogu ana abu actually twagire tukubathukia ana baba nge bonthe
Nkiripotera Weru TV kuma Nteto Tharaka mbete wa Paul ogwa kabithe. Akarima karamati gania East nimeumiretie kwithondekera barabara iria makuga nitwikite mpanga inene kirimo ni kwaga mumenyeri. Akarimama mariuga atongorie maoni mateshanirie barabara enu na ya kuma karama kuthi Isiuru ikorokite mura itonaga mu mithondeki na nikyo gitumi maombite kwithirwa makiumiria kumithondeka mongwa. Bao ni akariba mabakara mabaituritia muthuro mnene muno bakithondekera barabara yo bari bongwa barabara iria ni kumakarama kwangera kuatamula na bwenyu ya barabara oije kururu mbunge wa Ntugo gichunga kabebe thitho miaka wele thirithai iyi ndi utibu burubu wa thithwa barabara ni iji atoka totoreta tukachetwe ita wetararenge 2013 beya 2017 beya beto na ba tobwetheria mwanka thai otiona barabara we na magminda na nyo kurwa ndo titinya mbikibiki otingare ya nya barabara ne tera boya ngari tenteria ko aitio hapo kona na ndacho ndiria ibweta iko kwa na ruto ilala to beta utire beya kweya beya batora batobwetheria nga batobwetheria barabara no tiro to no te bokinya kanini ondru wa ntona ba yaba mtono ndo thai mandora to kware to rarire mando barabara to thate kubwethe barabara guma rugere na tokenja no tutona mathiko royo ao ntore ndio wa endre ngari tige menyo gela ginya thayo kona ngairo miao garmano gela na mutaro yo karayo mutaro mna tathika atomba igwetha tugithika tugenge kabya ariko awire barabara ni muri lakini poke wa mia iliore kari barabara eu ai ginya lori inge tio kologete yo kato tere wekira maya kenda itala ende mwajimi wora to kwenda nende noro to bwithiria barabara nontu njere buru nditaibirwe mbeje ni tengi na wegwa thai ya Roma au ambete kulonje barabara kuma kongera weta mula lakini ni mai yake ni marinyanto kaba ugwa na itumike akariba wituria muno bakimeneria muyumbe we muiteyeri buru ikenyamara athina na mithangiko ntuko barabara ne iji barabara yantu abainge bone accident njere kinya weta chibitara yantu batombo kinya chibitara kinya na bongwa skuru bate kinya mapema no tubakwethra barabara iruma kora ndoi buonta chuno kara barabara chikoyora barabara ne kwa tukochi flandete kinya mwana okela ithena ekuruba bete chibitari na twana katoka matana mete twetuma mete tugekera yoro mwekoro kinya chibitari bamwe barero twana njerene ndakwera barabara itekelaika ngari toro gwa mao no tongari ogwa mao muntu akomeru ngari dasa chetu karare korare korwa chuma barabara eyo ngwa niesa vuanto bonde mwankaro andaruru mane koruba tomba bitedirio kwa mato aterenya miunda na ne ontu mego kumenyekana kwiro muyumbe uyu arura barabara yene kende thithwa na bwebura buta uyurwa buru akariba ntumirio thai kiriwe twera mujumbe batoto to mwana no tukinya bato support ya youth atato support to mwera naite we choose another MP ombe kyo to tete batu na support ya njele to yantu bakarama na youth ya to na batu na maendeleo yetu to na karama na yari na kida kaba be no roro na baotwe imba ndiko ato na kinyato tete to genja barabara na njara cheto miaka ekozire 5 thai na tara nyato njireta barabara MP ngweke ne to bwethiria bora to kwenda lakini tutamona to biranga ije inetere kumia thande tutamona nkiripotera Weru TV kumatigania East bita wa Kelvin Kimathi Nteto ciengie mabisha mwanya mathirikari maribo ma minister nimeumirite mathikoni ma mukuru wa minister ya michezo tawe Amina Mohamed niwe Khalid Hussein Ahmed uria ukwire kirauko kia umonde Khalid Raben harare mu biashara na athikitu nterecia manzoni county ni Machakos. Tukithina mbere koroki ya arutwa ngiri emwe magishugo bunge kya mara marina thina ya metho makabe wotethio wa miwani ne gikundi gitegia kithirikari ntere ino kuringana na mwamberia wa gikundi kiu ni ati ciana ithatu kirigana cia cukuru ni cithagirwa na thina ya metho onturia umenyekanaga muno ni arimu na aciari akimatin Mugambi katarire ana bathatu kiria nega na ndenia macukuru mwanya kiri gicigo mbunge kya mara baturagia thina cia metho ira itaijikene na aciari kana nkinyari mubao na thina ira igiragia barutha bwega mathomoni mao bobo ikuringana na kana mpio Mugambi ura nwe murugamiri wa gikundi kya Village Opco kira kiruta wira ndenia gicigo mbunge kya mara. And very recently we started the vision program
And we realized that out of every 100 children, at least 3 of them have refractive problems, problems, either on a parenting or teachers, but now that's the reason why the children are not doing well in school. Mugambi aritia makire mubango wa guchangithia mbecha cia kugurira twana tatu tongirie mo mewani kenda ona kana bagaukira mathomoni mao na mono kubebaniria na thina ino cia metho. And that's what we decided to aim at celebrating my birthday by helping at least 1,000 school-going children bagurirwa mewani. To eliminate that problem they're facing in their schools. And that's why we decided to have a fundraiser to that effect. Kiatho ni gikukiringanite na ntugo ya guciarwo kwa Mugambi araugite ndibathiete Tharaka-Nithi ngima tata yari ibarutite wira Chukegamba ng'ombe Tharaka North na bakarikiria ndeni ya Tharaka South iraire gicigo mbunge kia Tharaka. So we start at home, but we want to expand as widely as possible. So we started in Chogoria. From Chogoria we covered we covered Mara sub-county, including Mozambique. Now we are Chukegamba ng'ombe, Anchuka, and Tharaka North, and we are in the process of going to Tharaka South. That's going to meet our vision of not only starting something at home and to remain there, but actually making sure charity is expanded as widely as possible. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Hau nĩguo tũkũrĩkĩria nteto cia Weru Thaa Imwe. Nteto cingĩ ona cia kinya 3:30 na nĩ wega nũntũ wa gũtara kũrũmĩra nteto ciitũ. Mbĩtagwa Christina Njeru, mwananĩria wetu wa mathithio ũtukũ wa ũmũthĩ nĩ Jacinta Kagwiria. Ende ũtikathiĩ no akũnũ ntũnyimenda kinga itikũraca nĩ mũbango wa ngaro ya siasa. Araino mabati ni chita